все до нас збирайтеся, от соника не ховайтеся, пришла Масленка годовая. Наша гостейка дорогая, приймайте молоду, бярите по блину. Поважані гостіки, а ці ведаєте ви, як раней Масленку святкували? Не чую, ці ведаєте? Не ведаєте, певно, ну так я вам трохи розкажу. На Масленку раней каталися з гор, на конях, орелях, песні спявали, а яшчэ на Віцебшчыне казали, калі певень на Масленицу воды з-пад крыши нап'ецца, то вясна ранняя будзе. Поважаныя гостікі, калі ласка, падыходзьце да нас бліжэй, не саромцеся. Тут у нас бліны з гарбатай, тут атракцыёны, таксама запрашаем усіх паўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. А так як на Масленку раней спявалі, дык і мы не мінулі. Зараз запрашаем на сцэну народны ансамбль «Заранка» Варапаеўскай дзіцячай школы мастацтваў імя Іосіфа Сушко. Сустракайце! А хлопцы ў той час хадзілі па базары ды знаёміліся. Ну так і вы не губляйцеся, зараз я з вами знаёміцца буду. Так, мне патрэбны два малайца. Давайте знайомиться. Як вас звать? Виктор. Виктор. Аплодисменты Виктору. Гучней, гучней. Ён хвалюется. Так, а вас? Дима. И Дмитрий. Аплодисменты Дмитрию. Ён таксама хвалюется. Ой, хлопцы, у мяне до вас такая задача цікавая. Нажи Масленка. Ці умеете вы печь блины? С горем пополам, а вы? Не, зараз навучым. Нам патрэбна патэльня. Глядзіце, якая прыгожая у нас ёсць патэльня. Трымай. Не цяжка? Добра. Ёсць блин зачараваны. Блин, так. І трэба зараз подкинуть блинок як мага больш. Ага, вы думали, усё так просто будет, а нет. Давайте, и 3. Ага. Ага, это репетиция. Оп, оп, давайте лишить. 1, 2, 3, 20. Добро. Тримайте пательню и поехали. Итак, 1, 2, 3. Не зловил, но все равно было добро. Так, вас двое. Патрэбна як мага больш з'есці бліноў. Я тут пачынаем, так? По першаму бліну. Поехали. Дмитрий, худший. Так, стрымліваем, подстрымліваем. А зараз я передаю вас у руки своих сябровок.